ويشهد أسيد توقد بنبوته النبي المقتنل وهو قد ولا يقضى ناويتاك بين الناس يقولين في القيامة كدرغا إلا بشفاعته سنات كدعة فور مقتنل وهو قد ولا يدخل الجنة نار الجنة أمة مبتئ إلا بعد دخول أمته سنات نار المقتنل صلى الله عليه وسلم صاحب لواء الحمد وكان كون وندي ودرك ويكون والمقام المحمود وفلاسية نيدو والحوض المولود ودون إويل جولتين المولود وهو فكان إمام النبيين والإمام النبار وخطيبهم وكان كون كفار المقدم وصاحب شفاعتهم وكان كون وندي كفار مقدم أمته مسلمة وصاحب شفاعتهم kanko ni wondiɗɗo tefoore maɓɓe tefoygol maɓɓe ngol kanko ni wondiɗɗo tefoore maɓɓe nde ummatuhu mofte makko nen hayrul umami ko kanjum woni ɓurɓe moƴƴude moftari ɗum fof wa ashabuhu sahabaɓe makko ɓen hayru ashabi anbiya'i alayhimussalam kamɓe woni ɓurɓe moƴƴude wondiɓe annabaɓe ɓen ɓe jamati se woni muɗum ɗo woni mahallu shahid wa sahabatuhu وأصحابه وأصحابه نعم وأصحابه صحابة نقل خير أصحاب الأنبياء خير أصحاب الأنبياء نعم عليهم السلام kala annabajo no mari ashab kala annabajo no mari ashab ala yeesojo foti ko yeesojo annama yeesojo dina si wona mo mari janganakoɓe mo mari wondi tan wondiɓe nelaɗo ɓen ko kamɓe ɓuuri moƴƴude wondiɓe annabaɓe ɓen ɓe fof sahabaɓe nelaɗo ɓen no ɓuuri sahabaɓe annabi nuhu ɓen no ɓuri sahabaɓe annabi salihu ɓen no ɓuri sahabaɓe annabi shuaibu ɓen no ɓuri sahabaɓe annabi hudu ɓen no ɓuri sahabaɓe annabi musa ɓen no ɓuri sahabaɓe annabi ibrahima ɓen no ɓuri sahabaɓe annabi isa ɓen ala mo sahabaɓe nelaɗo ɓen eɓɓidirde e sahabaɓe kala annabaɓe fillito ɗon وأصحابه صحابة لكم من خير أصحاب الأنبياء وقد مؤكد صحابة النبي عليهم السلام عندي دفت غوساوتني هلا بهذا تما وند صحابة بن لا بن كم بيقول مؤكد ده دم كا بس كواتني هلا انت كيسنا جنبه ده كواتني kono oɗo rahimahullah imamul maqdisi rahimahullahu kanko o ƴettoyi dow sahabaɓe nelaɗo ɓen ko kamɓe ɓuuri moƴƴude sahabaɓe annabaɓe ɓe fof naam oyi wa afdal ummatihi ko ɓuuri moƴƴude mofte makko ɗo fo aboubacrin siddiqe ko tawino aboubacrin siddiq naam joni no way was tay faanade nden kanko imo naadori hakkude sahaba ɓen wo mofte ɗen wo ko waɗi noon o ƴetti ka wonde sahabaɓe nelaaɗo ɓen ɓuri moƴƴude sahabaɓe annabaɓe ɓen fuu o arti e ɓurdindingol honɗum hakkude sahabaɓe naam ثم عمر الفاروق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم عثمان ذو النورين ثم علي المرتضى ثم علي المرتضى علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين إذن دون o addi mo goto kala e yoga e sifaji muɗum ɓurɗo moƴƴude e mofte ɗen ko aboubacry as-siddiq ko sifa makko summa umaru al-faruq ngari ko sifa makko faruq ko sifa makko summa uthman dhin nurayn ko sifa usman summa ali al-murtada ko sifa makko لما روى وانا نكون في الليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا
كنا من لاتنك نقول من الوئة والنبي تي النبي صلى الله عليه وسلم حي كهور نبي أفضل هذه الأمة قبل مؤمنين وقت بعد نبيها باو النبي مجيء أبو بكر وأبو بكر ثم عمر رفت سيدنا عمر ثم عثمان رفت سيدنا عثمان ثم علي رفت سيدنا علي فيبلغ ذلك النبي للوي فريق النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره ولا يجدل. إذن كلهم يتيهن سنة سنة تقرير ستاينو إلينو نلا ما نتعلم بس بفانك أنا نتعلم بفانك ما دام بل هاي ستاينو نلا دهم كتاب بيالا ننندو ستاينو كو إلا الله عندنا نبي نعم الله تبارك وتعالى عندنا نبي نعم أي وصحت الرواية قلوا نسلي في الليام عن علي رضي الله عنه الله نكان قال وهي خير هذه الأمة قبل مؤمن بعد نبيها وأن بعد مجيء أبو بكر وأبو بكر ثم عمر سيدنا عمر ولو شئت من قال وقد سميت الثالثة من إني تين تمه كم يزيدنا يوتو سيدنا علي رضي الله عنه ها ko odo si ayni no bambande ko mo jatta ko mo deturna jon non kanko tigi no tawa e ko ngaldini e fi shi'a bebe inni ben ko imamuɓe maɓɓe ɓen ko ali woni hoorejo ɓeɓe inni ɓen ko imamuɓe maɓɓe hadisaji buyno ari immorde e ali ko munciti bonniti lancidi aqida maɓɓe on anantaɓe filloɗi joni si tawi no haray ɓe jaɓi ɓe andi ɗum ɗo hiɓe jaɓi ɗum ɗo aliyu tigi inni hadise وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ɗum ko ali yewdi ثم عمر ولو شئت لسميت الثالث simiɗo falano mi inditayno tammo on ɓurɗo moƴƴude ko hombo woni on ko Usman idan haray ko ɗum wiwɗen enen tigi ɗen mari muskila men on ko en rewtota ko wonɗen jangude na ɗum siyajo maraka woola kono siyajo darotoɗo woola goɗɗo mum suusuɗo jaabade maala ay en rewtota ko onɗen jangude bal ɗayre no heɓude woɓɓe meɗen sifa ɗe defte sa yehi ka duɗe lando yahuɓe saudi arti ɓen sa yehi ka duɗe masjidil haram masjidil nabawi ko ɗi mutunuji tawata ko no jangi aduna on fo ahlu sunnati wal jamaa ko ɗi woni defte maɓɓe ɗen aduna on o foppet maɓɓe ñore noon wa awa waabilire kono fof ko ndiyam madama ko ndiyam ko wonɗan iwrde ka kammo alhamdulillah on tigi yottuɗo ndiyam seeɗa ɗay na yo innu ko tuma ko ka baharu tumo jogoy itan siniri ke yogoygol ka baharu ko ɗum ɓuri moƴƴude kono si wona ɗo wata yawi to ko wonɗa hendade kon seeɗa etoɗa huɓindoɗa kadi o ɗiɗo mutunuji silsila majji on wallahi mo wattani hilla e muɗum o sendiday ko hondu woni honɗum bete o waway defandude hoore makko o defanda aqida makko o defanda ɓeygure makko nden annon ko enen fawi kippugol ɓeygure men nden longingol ɓe ɗum ɗo ko enen fawi na lekkol on ɗum fawi
jooɗi e wigol lekkol ji ɗi jannata lekkol ji ɗi jannata ko enen woni waajibi e hoore mum jannugol ɓiɓɓe men ɓe jannugol ɓeygure men ɓe na lekkol ɗon na lekkol ɗon ko enen tigi ɓiɓɓe men ɓen ko woni wondude e l'école on ko leeni 8 heures à 3 heures 4 heures ha 8 heures bimbi ko enen wonde e maɓɓe zan haray ko wattangol hillay ɗum ko mawlana inchallahu mo kala yo ɗaɓɓu wonde mo kala wata rewtade ɗo ɗo ɗe fof sikki ala tentisa on no raɓɓiɗi kono ɗum ɗo fof ko wulnutugol ko wiyete kon haqqillaji ɗi fiyoɗe yiltitoye ɗi fiya kuuji naam kon toon darsumen hande باب من تعوذ بالله من الكسل. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إمام البخاري رحمه الله بما كي دو دفتر مأبي الأدب المفرد دو دمي جوكو لرد في دعاء كدول نويرتين هندي دم ميدن دين motoraki Allah tabaraka wa ta'ala Allahu tikkanayma motoraki Allahu tikkanayma qala rahimahullahu babu man ta'awwadha billahi min al-kasal damal fi ummolordo Allahu tabaraka wa ta'ala immorde e ngamelo ngo ko wiyete ngamelo ko accugol gollugol ko hani gollude e hoore no wawi gollude ko rete ngamelo ko nawnare tawande e nawnareji warayɗi himme aden warayɗi azima aden edan ko ɗum waɗi neɗɗanke yo reeno ngamelo walam ara lil kusal al hadd yu'ta siwa nadamin wa hirmanil amani ngamelo neɗɗanke koye woɗɗito ngamelo yonani en nelaaɗo sallah sallam molori Allah tabaraka wa ta'ala immorde e nde ɗo nawnare ko wiyete ko ngamelo ina nde ɗo tun qala rahimahullah haddathana abdullah qala haddathani al-layth qala haddathani ibn al-had an amr bun su'ayb an abihi an jaddihi qala سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمغرم وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من عذاب النار هذا أوي عمرو بن شعيب وجدت بابا مكو جدت إسرمو رضي الله عنه إني سمعت النبي منني النبي صلى الله عليه وسلم يقول بماك اللهم يا الله إني تبتي من أعوذ بك من أمور دما من أطرى دما يا دندن من الكسل إمرد إنغو نغاميلو يدنغاميلو ko accugol daranagol ko hani daranade e hoore no wawi sabu ko ɗum wiyete lu'ugol himme sabu accitagol ɓandu sabu ko ɗum wiyete ngamelo amuɗo moƴƴereji ɗuɗuɗi laworaymo moƴƴereji adunayankeji e moƴƴereji dinayankoji amuɗo wallahi ya Allah tabaraka wa ta'ala arsuku en ko wiyete ko wonugol yimɓe softuɓe deddu kasal ko nasat e quwa e azima neɗɗo mo hani wonde softuɗo o wona wakkiliɗo o wona soobiniɗo fi akuji kala ko nafatama no Allah sallallahu alaihi wasallam makiri